Ndoni Maphimbo wonke ndonakazi uthi siyabonga niyezwana sengathi ngizokwenza especial lapha emcimbini abazofika kuqala anime ngizwe umphathi uthini yini Maskandi promotion ithi isupport eniphi usale kulo msebenzi wakulonyaka inkulu kakhulu bafowethu intambi semqaleni featuring Gandaganda isiyenze njalo imithalelo wayeza futhi yena usaliwe wathi only 15 days bafowethu ekubeni ngiyigosa cha ngiyabonga zingane zakwethu kusho bani kusho usaliwe uthi zingane zakwethu kangiphezi futhi ningayiye qhubekani ngicela ibillion oku1 billion ngibonga nakule ntwana lokhu ingenzela ama-post ngingazi ngicela niyisebenzise nayo ngiyabonga kusho bani usaliwe lapha so ingoma yakhe isifikile 1 million ethi Ntambi emqaleni featuring bani intokazi lapha uGandaganda ingoma zakhe lezi eziphuma usaliwe ezinye zazo ezinye isekhona zo15 asezizonke iyabahle kakhulu ayikho ingoma less than 250,000 kuyisivele nansi ethi asambe siyoshela ingoma encane ngama-views ithi 237,000 or more so ziza kahle kakhulu okuyonto engihlele ngincoma kubaculi bakithi ukuthi yena i-chance ungayeki ukuyisebenzisa uma i-chance isifile abaculi bakithi bengakhohlwa igame lapha online ishintshe kakhulu kumele beyisebenzise kumele begqugquzele abantu ukuthi beyodla umculo wabo kumele bepush ama-post ukuremind abantu ukuthi ingoma isikuphi album hamba kanjani so that abalandeli bakho nabantu nje abanganakile uba-remind so that umculo wakho uzophusheka siyazi ukuthi abanye abaculi abakwenzi lokho ngoba vele i-support kwabanye vele bayabasearch abantu ithatha ukuthi bayayibhekela bona kodwa abanye abaculi siyadinga ukuthi besikhumbuza kancane kancane kube sikhumbuza siphinde sibuyele uyokwenza njani uyodlala umculo wakhe ingoma le isahlala phela ku number 3 kuma trending charts sihlaleke izinsuku eziningi ke lapha asazi noma izodlula niphezulu noma izoba lapha emakhona kodwa ke khomisa ukuthi engahle ingadluli because speed abantu aba-streama ngayo mhlawumbe ngenzeka ukuthi singangayibeka ngaphezulu benginethemba lokuthi izophinda ikhuphuka kancane mhlawumbe usaliwe awushayelwe number 1 wakuma trending charts kodwa-ke asazi ukuthi kugcina kwenzakalile so abantu beqhubeke bedla ezinye ingoma ziningi kakhulu ezingayiveli la ezimnandi kakhulu obani omashabalala nezinye so abantu abaningi sebezokhipha-ke lapha sizobona abanye abaculi beletha ama-back cover beletha ama-front cover nanokuthi kuhamba kanjani i-release date sizobona ama-promo kuzoba kuhle kakhulu so soqhubeka nathi la siyindofana sokuthi TV lokhu sikuveza kancane kancane okwenzakalayo kuyo indima kaMaskandi la ekhaya sikhuluma ngawo wonke umuntu kodwa siyasithanda ukuthi sigxile lapha esigxila khona kodwa la ekhaya sikhuluma ngawo wonke umuntu osekwenzeka yosekuvelile okuphamisa uMaskandi siyakuveza la ekhaya asikufihli simbona kakhulu lapha usaliwe featuring uGandaganda intambi isemqaleni sishaye 1 million ama-views lapha ku-YouTube nge-15 days kusho bani kusho yena-ke usaliwe sibonga ithuba sizodibana kusasa sizokhuluma ngomsebenzi sakahle